agama nak kabila. Baik nak depu bilang nak depu pejuang ini partai yang depu pejuang. Ho tujuan partainya binatang, ho tujuan partainya, ho tujuan yang kakak kabilanya. Nak kabila agama. Yang depu agama ini yang pusat agama. Dan pap ma kedum. Loh napa ka pecah? Ku depu hukum si dilun. Kon hana ku depu hukum. Na ku jak beut si dilun. Kon hana ku depu. Budak wakah sesungguh sa agama Allah nang roce. Kon but ke. Kon but keluarga ke. Budak wakah. Awakah yang depu agama tapi awakah yang pancur agama. Awakah yang depu hukum tapi awakah yang perlu hukum. Kon but agamnya. Tiagamnya golong pernah dihancur hukum, golong pernah diperusak agama, golong pernah diperusak akidah keislaman. Tapi budak wakah yang duduk di nangro detiknya budak wakah yang pancur agama. Kapancur agama lewat partai budak wakah binatang. Wakah yang pancur agama binatang, kapancur agama, kapancur perjuangan partai cit budak wakah cit. Pap ma kedung ku gertuk baik ku karai nak ku banjau la ulah. Kon anu duk ke, kon bijeh duk ke. Pap ma ke wakah ke apa pagi-pagi ke dia menyeke le ke harta liah aku. Nak dengar orang pap ma ku jak kena merantau kon ku minta ke ya. Ku jak merantau 20 leton kon ku jak minta ke ya. Baik ka ke awak duk kon hana duk ku. Ya ke hana rumah beton tapi ku buyah ke mu beton. Pap ma ku. Ke pu ku tengah menyorel han ku tengah lun. Baik nak fikir aku tengok, kujak lewat perjuangan Aceh. Jadi wajar-wajar saja aku bila bangsa, aku bila perjuangan Aceh lelun. Nam dah tepu begah api. Okay, Jit, lun telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik tepe katanya. Katanya kasep di tepe ku seno katanya. Jadi no baik tak sambung gentut perteh haram jadi ku ya ceh no tak nyo hana ku percaya mtabo. Lillahi taala ku hana ku percaya. Mtabo hana ku percaya. Perteh pulau agama adu. Yang bila agama mtabo tan nang roce. Pejuang agama ramai. Jai tak pejuang agama nang roce. Tapi yang bila al-haq mtabo hana ni. Ideh nang roce ya. Babah wallah. Bismillah babah. Yan babah. Tapi bak but ngan but Yahudi mentang tuci but Yahudi nak. Yang hana itu pun agama. Iban aja lah. Pebengeh hidro na juga lu hana apa-apa. Aku cuy ni dalam luar. Gua diam bukan bermakna gua takut sama kalian. Tidak. Saya hanya mundur selangkah. Tapi ingat, terbaik langkah kalau maju. Ya abu syik, ya bijih darah Aceh. Kau bijih pang cuma. Kon bijih iya pulau agama. Ketimbang awaknya yang cerong-cerong pulau agama. Pulau agama lewat ayat, pulau agama lewat hadis, bermacam-macam yang kadi pelaku gino nang dua Aceh. Yang bila alhaq mtabo hana. Mamandum perte bila koi mai bila kanot buju minang dua Aceh nya mtabo hana yang bila agama. Bayan lihat pegah di bila perjuangan Aceh. Baik anda pegah hele di bila Aceh, perjuangan Aceh, agama mentong ino hana di bila nang Aceh. Bubut agama. Tapi agama hana bila lewatnya na. Entah boh hana bila agama. Rata sago, rata jurung, rata timpang. But masjid du minang Aceh membebaskan. Nah, saya peduli. Hana aku tengah bila nyo baik nak pekeh dilun ku tengah. Hana aku tengah. Baik bankan nak pekeh lun kana so bujuk kana so ini kana saya tu piuh hele deng ku dua. Ilun na pendirian. Kon hana pendirian. Tu nama hana kabila perjuangan Aceh hana kabila agama. Kayak pap ma kino ngelung hana pu kap pegah abang ngelun. Pendengar ketiak kan. Lebih paknya ibah udah ada muka. Cuma gai no Aceh. Masing-masing no pejuang parti. Pejuang parti agama adalah haju. Perjuangan Aceh dah pelikul laju. Nang cena ajak ba Aceh lah melambingkan NKRI thang. Nyan but ni. PKI palih. Kaya habis-habisan ku bila ke bangsa aku. Habis-habisan ku bila. Macam-macam cara aku bila bangsa aku.
Tapi hana neboh yu mutuh membacut. Malah heno yang pegat but maksid no ja selfie urung drone hebat. Hayu yang pika pok pemanoknya hebat tergelar ba urung drone. Hayu tak ka agama Islam nang roce. Hayu tak ka agama Islam nang roce nyan ka. Hayu tak but maksid nyan banggakan le urung drone. Nyan berkarir. Nyan berwibawa. Hayu tak. Pat pendirian nilai no urung drone. Pat pendirian. Yang memang nak bila agama, sesuji bila betul-betul. Ben bila agama saat na urung jogi. Ben bila agama saat na urung jo bengko. Ben lagi nyan katanya. Hai, kamu murid kan? Kamu murid lu kedin beri dah dalam dua apa? Lu laki din beri dah kerana nyu kamu murid kan? Jadi ada lensyar sambung lombe nah lang sapu bila Allah. Ku peluleh mah. Nak lun telepon. Lun peluleh.